ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 3 январ поёни ҳафтаи корӣ аст. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ ва дар 15 дақиқаи оянда ҳамроҳ бо хабарҳоу таҳоллути муҳими рӯз дар тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мешавем. мавзӯъҳои асосии ин нашри барнома аз ин қарор аст. ронандагони таксӣ дар душанбе мегӯянд барномаи ҷӯраки сабабгори баста шудани дигар ширкатҳои таксӣ шуд чандон ҷӯрагӣ надорад. дар ҳоле ки додстонии ҳарбии тоҷикистон таҳқиқи марги марзбони тоҷик дар сарҳад бо афғонистонро оғоз кардааст, хадамоти марзбонии тоҷикистон аз маҳви як гурӯҳи ба истилоҳ қочоқбар гузориш медиҳад. 2 соли пеш як тӯҳмат буд ва ё имрӯз ҳам ин танҳо талоши аз зиндон озод кардани падар аст? қазияи баҳсбарангези ҳабси падар бар асоси шикояти 2 духтар. Ҳама паста бискарагиам. азим иброҳим вазири нақлиёти тоҷикистон дар робита ба як мушкили ронандаҳои таксӣ ки бо номи ҷӯра маъруфанд дар 2 нишасти хабари ахираш 2 нав изҳорот дода ниҳоят ҳалли мушкилоти ронандаҳоро аз салоҳияти худ берун донист. ронандаҳое ки аз хадамоти барномаи ҷӯра истифода мебаранд ҳамеша шикоят мекунанд ки бо пайвастан ба ин барнома мушкилу саргардони онҳо бештар шуда, новобаста аз он ки кор мекунанд ё на ҳар рӯз 100 сомонӣ пардохт мекунанд. онҳо фикр мекунанд пардохти ин маблағ дуруст нест ва ҳар вақте берун аз кор бошанд набояд чунин талабот наздашон гузошта шавад. вазири нақлиёти тоҷикистон ки пештар дар ҳузури хабарнигорон гуфта буд ин мушкил ҳал шуда аст, акнун изҳор медорад ки наметавонад ба ин масъала дахолат кунад. чуну чаро ин гузориш дар таҳияи ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Шаҳла Абдулло. таксиронҳое ки дар гузашта аз хадамоти чанд ширкат истифода мебурданд ҳоло бештар аз он нигаронанд ки баъди барҳам додани аксари ширкатҳои таксиронӣ ва пайвастани онҳо ба барномаи ҷӯра корашон мушкилу серхард шудааст. баъзе ронандаҳо мегӯянд чунин омил яъне пойбанди як барнома кардани хадамот дар бозори таксӣ ва талаботу харҷҳои иловагии молӣ ба кори онҳо таъсири манфӣ гузоштааст. барое ки 100 сомон вай бояд гирад ҳар рӯз ширката супора. ҳар рӯз 100 сомон ширката супора. баъд аз ин вай бояд агар аренда боша мошинаш 200 сомон пули аренда ва 250 сомон пули аренда супора. банк да дошта боша вай бояд ҳар рӯз 300 сомон касса кина пули банкаш. бо зиндагӣ дора, оила дора, чӣ дора. ин ронанда бо андешаи эҳтиёткорӣ нахост номаш ошкор ва чеҳрааш нишон дода шавад. як нигаронии ронандаҳо ин аст ки новобаста аз кор кардан ё накардан онҳо бояд ҳар рӯз 100 сомонӣ пардохт кунанд ва мехоҳанд мақомот ин масъаларо ҷиддан ба баррасӣ гиранд. азим иброҳим вазири нақлиёти тоҷикистон дар нишасти хабарияш гуфт наметавонад ба ҳалли ин мушкили ронандаҳои таксӣ дахолат кунанд. масъалаи таксиҳо дар ҳақиқат 100 сомона ман ёдам ҳаст дар ҳамин толор бо шумо суҳбат доштем. ман гуфтам ки дар ин масъала ҳалли худашро пайдо кардагӣ аст. дар ҳақиқат мо ба масъалаи хоҷагидории ҳамин корхонаҳо дахолат кардан наметавонем. бибинед як вақт мо дар бораи чанд ҳазор гап мезадем. ҳозир 4 ширкат 14 000 аст. бо ҳозирам таксиҳое ки ғайриқонунӣ кор мекунанд дар ҳамин байн гардиш доранд. барои ҳамин ин ҳисобкитоби молиявии ҳамон корхонаҳо аст ки фаъолият карда тавонад. ин дар ҳолест ки вазири нақлиёт дар нишасти хабарии пешинаш аз ҳалли ин мушкили ронандаҳо хабар дода буд. он сафар гуфтам ки ҳал шуд, лекин баъд манам аз васоити ахбори омма хондам ки ҳамин масъала ҳоло ҳам дар байн. баъзе коршиносон бар инанд ки вазорати нақлиёт ва ҳукумати душанбе метавонанд ба мушкили ронандаҳои таксӣ дахолат кунанд. ба қавли Фозилҷон Фатуллоев, коршиноси иқтисодӣ, мушкили аслӣ дар он аст ки бозори таксиронӣ монополия шудааст ва рақобат миёни ширкатҳо ба назар намерасад. мушкили дар он аст ки рақобат байни ҳамин ширкатҳои мавҷуд будае ки аллакай бозори таксирониро инҳисор яъне монополия кардаанд, дар амал яъне ки дар таҷриба бояд рақобати худро нишон диҳанд. он ки ин ширкатҳо медонанд ки ягон рақобат байни онҳо несту чӣ намуд хоҳанд хизматрасонӣ кунанду чӣ гуна муносибате хоҳанд бо муштарӣ карданро ба онҳо иҷозат додан, ин шаҳодати далолати он аст ки мақомотҳои дахолдор алал хусус ҳукумати шаҳр ва вазорати нақлиёт
аз бемасъулиятии онҳо шаҳодату далолат медиҳад. чанде аз муштариони чунин таксиҳо ки миёни мардум бо номи ҷура таксӣ маъруфанд мегӯянд сатҳи хидматрасонии онҳо мисли пеш набуда роҳгироашон гарон шудааст. Кто-то контролирует их, хотя им пишут, жалуются, я вижу в Facebook. оё касе онҳоро назорат мекунад? ҳарчанд ман мебинам ки сокинон шикоят мекунанд, дар фейсбук менависанд, вале ягон коре ҳал намешавад. шояд корбарӣ нест. баъзеҳо аз ҳафташ ҳамон ҳисобкунакро тоб медиҳанд. 1 километрро 4 сомон нишон медиҳад. аз баъзеҳо 3 сомон барои 1 километр. ман инро камтар пештар фаҳмидам. ҳамеша бо як роҳ меравам, вале ҳар вақт нарх гуногун аст. ҳукумати душанбе ахиран танҳо ба 4 ширкати мусофиркашонӣ экотакси, олуча авто, ковиён ва сафотаксӣ иҷозаи кор дод. дар як санад ки бо имзои яке аз муовинони раиси шаҳри душанбе расонаӣ шуд, номе аз 9 ширкати дигари таксиронӣ зикр нашуда буд. баҳсу мушкилоти ронандаҳои таксӣ дар тоҷикистон масъалаи нав набуда, дар гузашта борҳо садо додааст. дар робита ба чунин нигарониҳо ширкатҳои таксиронӣ ё намояндагони барномаи ҷура аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ мекунанд. кумитаи марзбонии тоҷикистон гуфт дар заду хурде дар марзи тоҷикистон шоми дирӯз 3 шаҳрванди мусаллаҳи афғонистон кушта шудааст. мақомот афроди кушташударо қочоқбарони афғон номиданд. ҳодиса дар мавзеи баҳораки шамсиддини шоҳин рух дод. ба иттилои мақомоти тоҷик 5 қочоқбари мусаллаҳ руди панҷро убур карда вориди хоки тоҷикистон шуданд ва ба фармони марзбонон барои таслим шудан гӯш накарда муқовимати мусаллаҳона нишон доданд. 3 нафар кушта ва 2 тани дигар ба гуфтаи кумитаи марзбонӣ ба хоки афғонистон фирор карданд. ин ҳодисаи панҷуми талоши убури хоки тоҷикистон кардани қочоқбарон аз афғонистон дар 2 моҳи охир аст ки ба матбуот роҳ меёбад. ва дар робита бо ҳодисаи дигаре дар марз бо афғонистон додситони ҳарбии Кӯлоб тасдиқ кард ки марги Шоҳдил Ҷуразода як марзбони тоҷикро таҳқиқ дорад. ҷасади Ҷуразода баъди беш аз 1.5 моҳи нопадидшавӣ пайдо шуд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. додистони низомии Кӯлоб мегӯяд дар робита ба фавти сарбоз Шоҳдил Ҷуразода парванда боз карданд. ҷасади сарбози нерӯҳои марзбониро баъд аз 1.5 моҳи бенишонӣ аз соҳили дарёи Панҷ пайдо карданд. додистон дар нишасти хабарӣ дар Кӯлоб дақиқ нагуфт ки парванда бо кадом иттиҳом боз шудааст ё фақат таҳқиқи сабабҳои марг аст. марҳила навда шуд пешакӣ то ба икмол расонан таршуд пешакӣ қайяр вақт таршуда бо муфаттишо барои хизмат кард. Шоҳдил Ҷуразода 8 декабр аз дидбонгоҳи деҳаи Шоҳон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин нопадид шуд. фармондиҳону ҳамхидматонаш баринанд ки ӯ дар руди Панҷ ғарқ шудааст. баъд аз 1.5 моҳ пайкари сарбозро аз он тараф дар соҳили рудхона дар Афғонистон пайдо карда ба Тоҷикистон баргардониданд. аз ҳамон дидбонгоҳи Шоҳон сар кардан аз болош ки тарафи яхчипунша ҳаҷамҷа сар карги то дидбонгоҳи Ширманҷо Анҷиро то дар он дашти Суюн мегӯяд то ҳамҷа рафтан ҳамҷа дубора рафтан ҳамҷа як ду рӯзӣ се рӯзӣ кофтан баъд 2 рӯз се рӯз пас аз он тараф пайдо кард. Шоҳдил Ҷуразода моҳи апрели соли 2025 аз деҳаи баҳори ҷамоати Лоиқшералӣ дар шаҳри Панҷакент ба хидмат ҷалб шудааст. ӯ 8 моҳи хидматашро дар қисми марзбонии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳамсарҳад бо Афғонистон сипарӣ кардааст. наздиконаш ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки пеш аз бедарак шудан ӯ бо бародараш суҳбат доштааст ва шикоятҳое аз сангинии хидмат низ кардааст. як манбаъ ҳам аз боздошти чанд нафар дар паи марги ин ҷавон гуфт, аммо тафсилоте надод. додистони низомии Кӯлоб гуфт ки баъди анҷоми тафтишот ҷузъиётро ошкор мекунанд. як духтари ноболиғи тоҷик талош дорад падарашро сафед ва зиндон озод кунад. падари ӯро 2 сол пеш бо иттиҳоми дастдарозӣ ба 2 духтари наврасаш зиндонӣ карда буданд. духтарон ки ҳоло дар ятимхона ба сар мебаранд, иддао доранд ки падар бо айби модараш гунаҳгору зиндонӣ шудааст. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо аз Душанбе. падари ин духтари наврасро 2 сол пеш зиндонӣ карданд. ӯ бо айби дастдарозӣ ба 2 духтари ноболиғаш 23 сол аз озодӣ маҳрум шуд.
مصاحبی ما میگوید سال 2024 خودش به یک آموزگار مکتب میانه در دهه نقل کرده بود که پدرش او و خواهرش را آزار میدهد. مادرم مرا خودش گفته که ام خالی بگو، گفت برای در مکتب بگو ام خالی. گفتم که مرا خالی پدرم غم میتید، دست درازی میکنه. گریه کردم وای کردم و معلم گفت انیق راسته هم میگه. با ما گفتم که ها. با وای معلم از حبس کرده با آورده دم دیرکتور ده هم مقصد معلم را جمع کرده مونده گفته که ام خالی گپ چپای با ام خالی بگه بده که ام خالی اومدن دادم داج ما در اونجا ندیدیم شه اومدن بردنش همو دیدگی در سر سو دیدیم شه وقت پیش در اونجا ندیدیم شه. پدری دختران برای اجرای حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی محاکمه و حبس شد. اما حالا با گذشت تقریبا 2 سال از این حادثه نابالغ میگوید همه گفته‌هایش نسبت پدر تهمت بود و به این کار آنها را مادرش وادار کرده است. او 3 ساله بود که پدر و مادر از هم جدا شدند. گفت که مقصد وایک میگیرم مدد تا چه خیلی که پیش بده ما مخه میشیم یا جای میشیم ای سر زندگی میکنیم. گفت به مرا مایل گفتم برای که من مایندر داشتم ما بسیار از آب کشتگی مرا هم من زدگی ای لبای کورچه زدگی ای در آب پرت افتگی مرا هم مای کار کرگی مایندر موج ایجانم سرشتگی بودم. مقصد میگفتم چقدر که آچه ما بینم همه خماری آچه بودک. اما چنین نشد. بعدی بازداشت پدر نابالغ را با خواهر و برادرش به اختیاری پرورشگاه سپردند. مادر آنها گلناز که حالا عائله دیگر دارد گفته‌های دخترش را بی اساس می‌خواند و میگوید ربطی به بازداشت شوهر سابقش ندارد. و در یک صحبت تلفنی به آزادی گفت بعدی جدا شوی شوهر سابقش اجباراً کودکان را از او گرفت. مقصد در روز جدا شدم نه واقعا یا در علاقه بودن نه گام میزدم نه میرفتم میومدم. ما زندگیم شکلی خدا زندگی خودمون قطع صاحبی فرزندم کودکانمون می آمدن می رفتن دیگر روزه که او یا رفتن نیامدن. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نشاندادی بر دروغ دادن مجازات دارد و این عملی نابالغ چی پیامدی خواهد داشت معلوم نیست. اما مصاحب ما میگوید پشیمان است و میخواهد پدرش آزاد شود و آنها را به تربیه خود بگیرد. در مکتبی که آنجا تحصیل میکرد تصدیق کردند که دختران از عمل پدر شکایت کردند. با گفته نابالغ هنگامی از تشخیص گذرانی او و خواهرش هم مدیر مکتب آنها را همراهی کرده است. نتیجه این تشخیص به آزادی دسترس نیست. به دلیل نابالغ بودن دختران جزئیات پرونده و خلاصه تشخیصی طبی سودی مخفی میماند. حالا پدر دختران در یک زندان خوجند ادای جزا میکند. وکیل دفاع او به رادیوی آزادی گفت مرد در رفت تفتیشات گناهش را اعتراف کرده است، اما پیوندانش ادعا دارند که او شکنجه شده است و شاید تحت فشار گناه را بر دوش گرفته است. به گفته آنها پدر نابالغان خود را بیگناه میداند. این کار همه پسته بود که هم بچه قانون‌های تاجیکستان برای دست‌درازی به ناموس جزای سنگین پیش بینی می‌کند، به خصوص جنایت‌های شهوانی که در میان اعضای یک عائله رخ می‌دهند. بنا به گزارش امبودسمن یا وکالتداری حقوق کودک تاجیک، سال 2024 در کشور 88 جنایت مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است. و حالا یک خبر سال 2025 یعنی پارسال زیاده از 9000 خوانندگان مکتب از روسیه به تاجیکستان برگشتند و در مکتب‌های کشور با تحصیل فرا گرفته شدند. وزیر معارف تاجیکستان رحیم سعیدزاده گفت همه آنها به مکتب‌ها فرستاده شدند. با تغییر سیاست مهاجرت در روسیه ترتیب قبول کودکان مهاجر هم به مکتب‌ها دشوارتر شده است. حالا آنها به سپردن امتحان زبان روسی در روسیه حق تحصیل ندارند. همچنین خود مهاجران هم باید قانونی بودن بود و باش خود را در این کشور اثبات کنند. این محدودیت ها سبب شد که سپتامبر سال گذشته بیش از 87% فرزندان مهاجران در روسیه از مکتب بیرون ماندند. این نشر برنامه اخبار آزادی در همین لحظه ها به پایانش نزدیک می شود، اما خبر و گزارش ها از تاجیکستان و دیگر نقاط جهان را می توانید از سامانه ما پیگیری کنید. azadi.org. صحیفه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم شما را با خبرهای مهم و جالب آشنا می کند. خداحافظ.